Dolores nung pinuli ko nga maglipayon. Ilugit ka Korean, parahan amon kauswagan, magupay ang batasan, kay ang pamilya ang inspirasyon, kay tatak nga Dolores nung may kinabuhi nga maridoon. Kami nga Dolores nung diri kami maghinungutong, bisan kung may eleksyon, kamagsarangkay nagpapabilin, kung may dakakurian komunidad in matatapuran, kay tatak nga Dolores nung di mawawara pagkadius nung. Kadina uli na Dolores nung alumnay ogan patron aton gud kakadto. Kadana kirig ta kumustahay atinderhan alumnay para kita maglipay. Kadina uli na kasangkayan alumnay uwang patron aton gud kakadto. Kadana kirig ta kumustahay tinderhan alumnay para kita maglipay. Tuhan Dolores nung punto nga party han Eastern Samar, may dakarisyuhan Chacha pirmian gimpapadisan ang mga katitiro lagas batan-on ngan magdiayon. Ang Chacha nga Dolores nung maupay kud nirasayawon. Kadina uli na Dolores nung alumnay ogan patron aton gud kakadto. Kadana kirig ta kumustahay atinderhan alumnay para kita maglipay. Kadina uli na kasangkayan alumnay ugan patron at tungod kakadtoon. Kadana kirig ta kumustahay atinderhan alumnay para kita maglipay. Dolores nung tatak nga maglipayon.